Rohingpur National Ha Arewa Khairul Miya Batharjagmani Chini ni Yagulo Tabu Kubini Koktuma Pohor Kasai Faika Pati Muno Romjaka Khorga Shikla Shaltamni Bagai Police ni Rimano Toni Jagna Hini Koktuma Shaimanka Thani 6 October ni Hora Rohingpur Amchaya Khairul Miya no Kashak Ruwa by Butharka Bini Nukhungi Borok Rogno Bini Shakbai Thangi Nogni Geto no Bonor Butharjago Hor Kutuk Zorao Kirma Shingshake Butharjaka Bo Phia Kebo Shaimania Azorani Party Mungno Shalchini Romui Khairul Miya Butharjagmani Kubi Koktuma Kebo Shaimaya Tongmani Bo Butharjagmani Yagulo Waidok Zora Shipahijola Police Superte Bakaste Police Super Rock Thangai Party Mat Thayo Kahamke Nigeria Naika Party Muni Yagulo Waire Wai Khorok Tisha Borokno Kokshungna Bagai Police Thanao Ringzaka Kokshungjaka Khairul ni Gana ni Borok Lucky Aktate Farid Miyano Khairul by Farid Miya Logi Khai Bishi Jisha Jora Rugino Palke Gadi Saulai Tongmani Amti Jora Wono Khairul by Lucky Aktar Hamza Lai Tango Tangnai Shaljiba Romui Khorok Tisha Borok no Kabangma Lamati no Kokshunga Police Rock Abuni Yakulo Kokti Shalo Khairul Butazangmani Kokno Shungna Bagai Khairul ni Gana Kungni Shandai Safi Ullah Chano Thanao Ringzaka Police Rock by Hopung Rugi Kokshuma Yakulo Butazagmani Kubini Koktama Kashai Faika Koktama Shaimanka Lucky Aktar Khairul by Hamzana Sikangno Safi Ullah Cha by Hamzagi Tongmani Hanai Police Rock ni Koktama Shaimanka Safi Ullah bo Opati Mo Gadal Jakni Kokti Shala Kokshunglai Ma Yakulo Tang Shala Romjaka Safi Ullah Cha Bono Kebengi Kalam Chora Thanawa Kaisha Mamla Bokshinjaka Koktama Shaimanka Safi Ullah Berini Mamlawo Gadalma Bagai Nukhuni Bororo Bono Fatar Ha Kotor Riwi Rohoro Azora Wona Lucky by Khairul ni Bukhawa Hamzangmani Khum Kiyogo Bishi Kadama Yakulo Ok Kokrongno Shaimani Lucky by Khairul ni Hamzangma Halok Rogno Nai Manjaya Ungo Safi Ullah Logi no Fatar Koto nogo kifili fayo Safi Ullah Nukuni borok shaka Shakhamya naikol jagna bagai nogo kifilo Safi Ullah Rider rugino feti liver ni bagai ba shak naikol jakabo Te baksha bakhakanke Khaklai jago Khairul no bathana bagai no bo Fatar hakoto ni phaika hane Police naikol mungo omo haino koktama kashai phaika Police rog ni shak thare shamung tangmani bishingtei tabuk Khairul Miya bathar jagmani kubini koktama nukjangna thangai tongo Khairul ni batharmung professional killer haike belai no wanshuma kuthum ni bishingtei muk thangklai jaka আজকে আমরা একজন আসামিকে গ্রেফতার করি তার নাম হচ্ছে সাইফুল বাদশা সান অফ মারফুত আলী আমরা অ্যারেস্ট করে কোর্টে পাঠাই কোর্ট থেকে আমরা 3 দিনের নাম সাইফুল বাদশা কত ধারা মামলা ওর বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছে মামলা আমাদের যে মামলার নাম্বার 46 আন্ডার সেকশন 302 আইপিসি উনি কি মানে অ্যাকচুয়ালি আপনারা কতটুকু তার থেকে তদন্ত করতে পেরেছেন এটা তো আমরা তদন্তের সাথে কাউকে বলি না কি পেয়েছে সেটা আমরা পরে এটার সাথে কি আর কেউ ইনভলভ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে সেটা তো আমরা এখনো আপাতত আমরা Tang Shalni Diporo Safi Ullah Alam no Sunamurani Dorban Nogot Telang Jaka Shaltamni Bagai Bono Police Rog ni Rimano Toni Jaka Bureau Report Kokkorang